أردي ميديا نتورك رانتنا واي أبونا لوكاس كان جرم كقلبي جبريل رد أبي أحمدي بلال فتى كان وجين داونو تانا ندوكا ترى أما الرأي فيديو كان ميبلنا داودا ورجال أردي ميديا نتورك رفتنا مو سبسكرايب لايك شير gochuudha maatii ardii miidiyaa ta'uu hin dagatina. አካችሁ ቁሜ የምናገረው የሚመስለው በዚያ ፈንታ ደግሞ ክፉ ልጅ ደግሞ በኢትዮጵያችን ተፈጠረ ተወለደ። አጥፊ ድንገት ነው የሚመጣው። የዳዊት ልጅ መስሎ አቤሴሎምን መስሎ መጣባት ወደ ኢትዮጵያ። ጳጳሳቱንም አማኙንም ገዳማውያንንም ሁሉ አታለለ። የውሸት ዘሩን ዘራብን። ኢትዮጵያ 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 ሲል እውነት መስሎን ሁላችንም ተከተልነው። ዛሬ ሳትውሉ ሳታድሩ የኢትዮጵያ እናቶች እያለቀሱ ይጠብቋችኋል። አውሮፕላኑ ለእናንተ ነው ተዘጋጅቶ የመጣ ተከተሉኝ አላቸው አለን። ከፓትርያርኩ ጀምሮ ሁላችንም አመንነው። ልጃችን ተባለ። አምነነው ገባን። ለካሱ ስራው አታላይ ኑሯል። ለካሱ ቁጭ ብሎ ኑሯል። የመጣበትን ስራውን ሊሰራ ኑሯል። ለካ እንዲህ የሚያደርገው Ayyee namni kun akkuma argitan waa'ee wangeelaa kabajuu yookiin waan ayyaana qullubbii achi geggeeffamu magaalaa qullubbii irra geggeeffamu ka ayyaana ortodoksii ka waggaatti kabajamu tokko ture isarratti haasa'e abbaa amantaa Abu Luqaas ka jedhamu kuni sila hoogganaa amantii ture. Namni kun ka haasa'e amma gara torbaanii jimaata amma darbee kana haasa'e natti fakkaata. Inni akkuma argitan taargetti waa'ee amantii osoo hin taane waa'ee haasaa siyaasaa ka faannoo deeggaru haasayaa ture. haa ta'u malee haala mijeeffateera. Namni kun yoo haala mijeeffateera waan ta'eef haasaa akkana haasa'e natti fakkaata. Yoo tana inni biyyoota alaa yookaan Keeniyaa yookiin barareera helikooftera qopheessaniira ni na fakkaata. Akka inni itti haasaa kana haasa'e viidichi ammoo ture gara amma erga gadhiifamee guyyaa lama moo sadii akkas guyyaa lama ta'ara natti fakkaata. Guyyaa sadaffaa isaati har'a erga gadhiifamee viidiyoon kuni akka kanaan abiyyiin jarattiin irra duulaartii wanni kun gaafa duraa ilma keenya jennee amannee turre nu hunda nu sobee nu gowwoomseera. Paatriyaarikii illee sobee nu hunda keenya nu sobee haala kana alarraa minaamin jedhee waan akkasii dubbata. Taargetti namni kun kan inni haasa'u waa'ee siyaasa faannooti. Haala kanaan garuu namni kun biyya keessa jira yoo ta'e abiyyi ammoo seeratti dhiyeessuudha. Ani tariitii siyaasa isaa deeggaree yookaan yaadni isaa sirrii kan mootummaas kan isaas lachuyyuu deeggaruuf osoo hin taane gam tokko goruuf osoo hin taane yaa'u namni tokko gaafa nama tokko waan qeequ taate seeraan gaafatamuu qaba jedhee yaada malee. Haala adeemsa akka amma deemu kanaan sirri jedheen fudhu adeemsi akkanaa deemamuu qabu. Namni tokko ka normaalii waan sirri haala adeemsa qabuun martu adeemsa saniin deemuu qaba. Adeemsa dogongoraatii adeemsi kuni waan tokko fakkaatanii waan tokko jala seenanii gochi amma hojjete kun gochuma kana durallee hojjetamaa ture beekama. Isaan uma kana fakkaatu hojjetaa turanii haaluma kana ammallee tarkaanfachiisuu fi isaan malee nama isaan fakkaatu malee nama sanyii warra amma namicha akka asirra dhaadatu yookaan haasa'u kana warra akka isaa malee warra ilaalcha faannoo qaban malee warra abbootii irree warra tsoota warra deeggaran malee biyya tana keessatti namni biraa akka jiraatu akka biyya tana hoogganuun barbaadanii kun ilaalcha ifa bahee jiru. Warra nubicha jedhanii warra afaanis amantiis wanni hundinuu amma keessumattuu wanni namichi kun haasa irratti wanni isin hubatuu qabdan. Uummanni amantii kana hordofu saba hedduu jira. Saboonni Itoophiyaa keessa jiran hundi isaanii amantii ortodoksii kana ka hordofan hin jiran jechuudha. Miseensi hin jiran keessa jechuudha.
akkuma amantiin biraa keessa amantoota hundi saboonni hundi akkuma amantiin hedduu jiru saboota hedduu jira sabab amantii ortodoksii yookaan kiristaanaa kan ammoo ka hordofu amaara qofa jechuu hin dandeenyu inni garuu akka waan amaara qofa ta'eetitti ka haasa'ee waan akkasii calaqqisiisee faannoo namni deeggaru ammoo saba amaaraa qofa bakka bu'a kanaafuu inni ilaalcha faannoo haasa'e ilaalcha abbaa amantiitii miti wangeela lallabuu dhiisee waa'ee siyaasa lallabee kana irraa hubannaa mee ammas viidiyoo isaa kaafee hordofaa nafaanaa turaa isiniin jedha. በዚህን ጊዜ የዳዊት ትንቢት ተፈጸመብን በዚህ ሰው አማካይነት እግዚኦ ቦኡ አሕዛብ ውስተ ርስትከ ወአርኮሱ ጽርሐ መቅደስከ ወረሰይዋ ለኢትዮጵያ ከመልገታ አቃቤ ቀም አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ ቤተ መቅደስህንም አረከሱ ኢትዮጵያንም እንደ ተክል ጠባቂ ጎጆ አደረጓት የባሪያዎችህንም በድኖቻቸውን ሬሳቸውን ለሰማይ ወፎች መብል አደረጉ ወይም አደረጋት ከነሰራዊቱ ማለት ነኝ የጻድቃንህንም ሥጋ ለምድር አራዊት ደማቸውንም በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደ ውሃ አፈሰሱ አይደና ዲያቆን ቢኖር እዚህ ላይ ይሄን መስዋክ ቢሎ እንዴት ደስ ባለ የቅዱሳኑን ደም አፈሰሰ ገዳማውያንን አፈለሰ አፈረሰ ባዶ አደረጋቸው የአብነት መምህራንን ገደላቸው ዘር እንዳይተኩ የቤተ ክርስቲያን ደቀ መዛሙርት እንዳይተኩ በቦምብ ደበደባቸው ምዕመናንን አሳደዳቸው በከተማቸው በቀያቸው እንዳይኖሩ አደረጋቸው ከቤት ወደ ውጪ ወደ ሜዳ እንዲባረሩ እንዲፈልሱ አደረጋቸው አዝመራቸውን በእሳት አነደደባቸው ከብቶቻቸውን የበሉትን ይበላሉ የቀሩትን ደግሞ በቦምብ ይገሉባቸዋል በሕፃናት ላይ የተሳለቁባቸው የ8 ቀን ሕፃን ልጅ ገደሉ የ12 ወር ልጅም ገደሉ የእናት ወድ ሰነጠቁ ኩላሊት ጉበት እያወጡ በሉ በዓለም ያልተደረገ በኢትዮጵያ ተደረገ እንዲህ ያለ መከራ ክፉ ልጅ በኢትዮጵያ ተወልዶ የክፋቱ ሁሉ ፍጻሜ ክፋቱ ሁሉ ታሪክ ጠቅሎ ያዘ እንዲህ ያለ ሰው በምድሪቷ ላይ አፈራች እንክርዳድ አበቀለባት ወገን ተወገን አለያየ ጎሳ ከጎሳ አለያየ አጣላ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው እንዲዋጉ አደረገ ይልቁንም በሃይማኖታችን በተዋህዶ ሃይማኖት ላይ ተነሳባት እሷን ለማጥፋት ዘመቻውን ቀጠለ ታላቋን አገር ርስታችንን አልፋሽቃን አሳልፎ ለሱዳን ሰጠ በላይም ለደቡብ ሱዳን አሳልፎ መሬታችን ሸጠ ለጎጠ ርስታችንን ያሳጣ ደንበር ጠበቀ ayyee viidichoo kana itti fufnaa ammallee hin daawwattanii haa ta'u immoo yaadni jidduun xiqqoo irraa dubbachuu barbaade
akkuma yaadattanii bara amma darbe kana keessa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed maal jecha akka ture waa'ee amantii ortodoksii irratti gocha ta'aa ture ni yaadattu. haa ta'u immoo keessaanuu phaaphaasota Oromoo ka ofii gurmeessanii afaan kennan biyya keenya irratti hoogganna kayyansan harkaa fashaleessuu isaanii yaadattanii fashaleessuu isaa immoo gatii kunoo isa kafalchiiseera ormaaf bootaa kennee orma sodaatuun qabu ture waan san silaa hojiirra oolchee wanni kun hadha ittiin argamu ammayyuu kana waan kana caalu itti argama jennee yaannaa dhiibbaa raangaa anammoo mootummaa kanaaf abukaatoo yookaan isaaf falmuuf osoo hin taane gochi kun akka kanaan deemuun sirriin turre namni tokko waa'ee amantiitiif osoo hojjetu waa'ee kana hojjetuun isaa garuu sirrii miti akka sabaati walitti qabeen arrabseera waan ta'eefi kanaafi yeroo sanitti sila abboota abuna saawurosfaa hooggantoota yeroo sanii osoo gara aangootitti naa keessumaanuu akka federaalaa akka biyya tanaatti hooggansa amantii keessumaanuu kan naannoo Oromiyaa keessatti argaman odoo harka phaaphaasota Oromoo galchee qullubbiin illee harka kan Oromiyaa keessa argamtu keessa bakka tokko dachee keenya irra dhaabatee uummata keenya keessa dhaabatee akkanatti warri kun xiqqeennaa fi waan garaagaraa uummata nama keenya irra taasisaa waliin nu arrabsee malee ani yookaan paartii badhaadhinaa bilisikinaa bakka bu'ee falmuuf osoo hin taane akka sabaatitti walitti qabamnee arrabsamne waan ta'eef kanaaf gochi kun haala kana harkuma gatime ofii hojjete argate jechuu barbaadeeti mee viidiyocha kana haa daawwannu wajjumaan የሌላት ሀገር አደረገን በአጠቃላይ ታላቅ ህዝብ ስንባል የነበርነውን ታናሾች አደረገን ታሪካችንን አዋረደብን ታሪካችንን ዝቅ አደረገብን የአባቶቻችን አምላክ ይፋረድልን የአባቶቻችን አምላክ ወደ ሰናክሬም የላከውን ኃያል መልአክ ወደ ኢትዮጵያ ይላክልን እሱ በሰይፈ ሥላሴ ያን 85,000 ሰረገላ በቅጽበት ደምስሷልና እንደዚሁም ዛሬ የኢትዮጵያን መሪዎች ነን የሚሉት ጣዖት አምላኪዎችን ከቤተ መንግስታቸው እስከ ተሸሸጉበት ድረስ መልአከ እግዚአብሔር ይደምስስልን ኢየሩሳሌምን ነገ እንወርሳታለን ወርቋን ብሯን እንወስዳለን ልጃገረዶቿን እንወርሳለን እንዘርፋለን እንቀማለን ሲሉ ከሰናክሬም ጋራ የመጡ ሰራዊት ሁሉ አመድ ትቢያ ሆነው በዚያ እንደቀሩ ለዚህ ክፉ ሰይጣን ሰው የሚያገለግል ወታደር ሁሉ አመድ ትቢያ ይሁን እሱን ለሚዋጉ አገር ለሚጠብቁ ድንበር ወገን ለሚከላከሉ ለነሱ እግዚአብሔር ኃይልን ይስጥ በዚች ሰዓት በዕለተ ገብርኤል በዚህ ታላቅ በዓል የማስተላልፈው መልእክት አለኝ ክርስቲያን ሆነ ክርስቲያን ወንድምህን የምትዋጋ ለዚህ ክፉ ሰው ለጨለማ ሰው ሆነ ከሱ ጋር ቁመህ ለምትዋጋ ወታደር ቃሌ እንቅፋት ገደብ ይሁንብህ እጅ ተዘርግቶ እንዳትተኩስ አይምሮህ እንዳይሰራ ያድርግህ እግዚአብሔር ይልቁንም ክርስቲያኖቹ ክርስቲያንን ሄደው እንዴት ይወጋሉ አማራ ለአማራ ሚሊሻ የምትባል የኃይል ጠባቂ የተባልክ ስማቸውም ጠፋኝ ምንድነው ስሙ አድማ በታኝ አንተን ይበትንህ መድኃኔዓለም አዎ አድማ በታኝ አንተን ይበትንህ ማን ነው አድማ የሰራ በኢትዮጵያ ላይ አድማ የሰራ አንተ ነህ ማንም አድማ የሰራ የለም አሜን ብሎ ነበር መንግስትህን የተቀበለው ሰራዊትህንም የኢትዮጵያ ዛማን ብሎ ነበር የተቀበለው ህዝቡን የበተንክብን አንተ ነህ ጎሳ ከጎሳ ያለያየህ አንተ ነህ ህዝቡን እንደበተን አንተንም ከነዘርህ ይበትንህ አድማ መታኝ የምትባል ዘርህ ይጥፋ የገዛ ወገንህን የገዛ ዘርህን እንዴት ትዋጋለህ
ተመለስ ወደ ልብህ፣ ወደ ወገንህ ተቀላቀል። ጠላትህን ለይተህ እወቅ። ከዲያብሎስና ከእግዚአብሔር ማን ይሻልሃል? ዲያብሎስን ወክሎ ነው እየተዋጋህ ያለ። በቤተ መንግስቱ ደም እያፈሰሰ፣ የሕፃናትን ደም እያረደ እያፈሰሰ፣ በጠንቋይ በጠጠር hayyee haasawni isaa maal fakkaatanii fakkaate yeroo nama maraa itti galtee mataa isaa irra dhaabbatte akkanatti bo'an jechuudha. Gaafa ummanni keenya yeroo sirnoota isaanii yeroo harki nama kennaa muramee harmi dubartii muramee jedhan hin agarre arguun isaaniif misha. Kanaaf rabbi gatii isaaniifis kafalee akkasumallee yeroo wayyaanonni illee ummata keenya cafaa ajjeesaa turte nu kolfaa turan dhagaani akka burtukaanaa yookaan timaatima burtukaanaa dhagaan buusa mootummaa jedhanii warra nu qoosaa ture kunni warra hoosan nu wiiskii unataa nu baacaa ture. Har'a ammoo isaan irratti waraana maqaa faannootiin lallabsamee naannoo Amaaraa keessa deemsifamaa jiru saniif bu'aa jira jechuu Phaaphaasiin kun kana hubatamaa. Ammas mee viidiyoo kana daawwannu. ጣዮች በቃልቻ በዚህ ሁሉ ተወክሎ ነው፣ እነሱን እየተከተለ ነው። የሌላ ሰው ምክር አይሰማም፣ አይቀበልም። በአጋንንት መንፈስ ነው እየገዛ ያለ፣ በውጭም በአገርም ያለህ ሰው የሆንክ ሁሉ ኢትዮጵያዊ፣ ሰው የሆንክ ሁሉ እስላም ክርስቲያን ምን አትበል፣ ኢትዮጵያዊ ሆንክ በዜግነትህ። ይህን ክፉ ጥላት አስወግድ፣ ይህን ጠላት አስወግድ። ዘርና ቋንቋ asitti nama sossobuudhaaf amantii maraayyuu waamaara jechuudha. Itoophiyaa takka taana garuu kun gocha afaan ittiin sobanii uummata keenya ittiin gabroomsaa turan keessaa isa tokko. Amantiin kee islaamaa ta'u kiristaanaa haa ta'u Itoophiyaa wajjin taanee haa falmannu waan jedhu ilaalcha akkasii calaqqisiisaara. Garuu soba inni isaan ammoo kaballeessuu barbaadan uummata oromummaan isaa ta'u saba amantii kamillee hin kabajjan, saba kamillee hin kabajjan, nu bicha jiraatu qabaa jedhan isaan keessumaanoo akka Israa'elii tana yaadanii dhiiga Israa'elillee hin qabna jedhanii yeroo himatanii jira. Walumaa galatti isaan afaan bakka ilaalcha lumuxii isaan qofa qabatanii sabni biraa akka jirutti yaadanii Itoophiyaa jedhan garuu maqaa Itoophiyummaa afaaniin dhaataa jalatti ammoo waa'ee amaarummaati kan inni dagaagsu. Aadaa Amaaraa dagaagsa, amantii fi afaan isaanii wama isaanii qofa bichaa guddisa. Beekamtiin lekam isaanii kenna. Isaan bira darbanii warra lafa maqaa jijjiiran, nama maqaa jijjiiran ka ofii taasifatan, warra seenaa hatan kana jechuudha. Inni kana calaqqisaa itti fufnee mee viidiyocha ammas haa daawwannu. Hanga xumuraatti nafaana tura. Warri gara Ardii Miidiyaa haaraa dhuftan ሰብስክራይብ ሼር ላይ ጎቹን ማቲታ አይቅርብህ። እንደ ጥንቱ ተመለስ፣ እንደ ጥንቱ ሁን። በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ ኢትዮጵያውያን አንድ ሁኑ። በቤተ መንግስቱ ናቸው የምትቀለቡ። ነገ ትፈርሳለህ፣ ትጠፋለህ። አብረህ እሱ ጋር ስምህም ይጠፋል፣ ታሪክህም ይጠፋል። ዛሬ ግን እንደ ዳዊት አንድ ድንጋይ አንስተህ አብይን ግንባሩን ብትለው ለዘላለም ታሪክ ሲነገርልህ ይሏል። አንተ ዳዊት እሱ ጎልያድ እየተባለ አንድ ጀግና ወታደር ከዚያ መካከል እንዴት ይጠፋል? የወገኖቹ ሞት የማይነደው የማያቃጥለው ወታደር ምን ወታደር ነው? ሴቷም ቢሆን ትዋጋለች። ለዚህ ታሪክ አንድ ሰው ተዘጋጅ። የእግዚአብሔር ኃይል ያድርብኛል ብለህ ተዘጋጅ። አይዞህ፣ እግዚአብሔር ኃይል ይሰጥሃል። ድል ብታደርግ እንዲህ አይነት ስራ ብትሰራ ለዘላለም ታሪክህ በወርቅ ቀለም ተጽፎ ይኖራል። ስትታሰብ ትኖራለህ። ኢትዮጵያን ከዲያብሎስ አገዛዝ ነፃ ያወጣት ተብለህ በውጭ ሀገር ሁናችሁ የውጭ ሕዝብን እንደዚሁ አምልኮት እየተከተላችሁ የምታስፋፉ እነሆ ኦባማ መጥተው የዘሩትን ዘር በኢትዮጵያ ምድር ላይ
የምታስፋፉ በዶላር በገንዘብ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጋጭ የሚያጣላ ሶዶማውያንን የምታስተምሩ የምታስከትሉ ኢትዮጵያውያን እነሱን እንዲህ የሚያደርጉትን ከጦርነት ለይታችሁ አትዩዋቸው። ከዚህ ከጥፋት ሰዎች ለይታችሁ አትዩዋቸው። እግዚአብሔር እንዳይሰማን እግዚአብሔር እንዳይመለስልን የሚያደርጉን እነሱ ናቸው። ከተማውን ሁሉ አበላሽተውታል፣ አቆሽሸውታል፣ አርክሰዋታል አገሪቱን። በስውር እየሄዱ ገዳማውያንን ሁሉ እየዞሩ እያረከሱ ነው። እነዚህ ርኩሳን በኢትዮጵያ ምድር ሊጠፉ ይገባል። ይህን የምትከተል ኢትዮጵያዊ ከሆነ ንስሐ ግባ፣ ተመለስ። ንስሐ ግባ፣ ተመለስ። ይህን ሁሉ መከራ የደረሰብን ከአባቶችም እናቶችም ከመኳንንቱም ወገን ለኢትዮጵያ የሚሆናት አልተገኘም። እየጣሉ መሸሽ፣ ወደ አሜሪካ መሸሽ፣ ወደ አውስትራሊያ መሸሽ፣ ወደ አውሮፓ መሸሽ፣ ወደ አረብ ሀገር መሸሽ። ብንሸሽም ግን እየተከተለ ሞቱም ኃጢአቱም አልለቀቀንም ወገኖቼ። ሞቱም በያለነበት መጣ አልቀረም። መቅሰፍቱም በያለነበት አልቀረም። እስራቱም ግርፋቱም በያለነበት። የተወለደው ልጅ መልካም አስተዳደግ ካላደገ በበጎ ካላደገ እያንዳንዱ እስር ቤት ሂዳችሁ ጎብኙት። በየሀገሩ ሞልቶ ያለ የኛ ወገን ነው። በአረብ ሀገር ብትሄዱ ዋይ ዋይ የሚለው የሚላቀሰው በየእስር ቤቱ ታጉሮ እንዳልሆነ ሆኖ የሚሞተው የኛው ወገን ነው። ይህ ሁሉ ከእግዚአብሔር በመራቃችን ከእግዚአብሔር በመለያታችን አንድ ባለመሆናችን ባለመተባበራችን ነውና ኃጢአታችን። ይህን ሁሉ አስበን እንመለስ፣ አንድ እንሁን። በጠላቶቻችን ላይ በአንድነት ሆነን እንጸልይባቸው። የነ ዳንኤል የነ አናንያ የነ አዛርያ የነ ሚሳኤል ጸሎት ከእሳት እንዳዳናቸው እኛንም እንደዚሁ ሊያድነን ስለሚችል በህብረት ተባብረን ልንጸልይ ይገባል። የእነሱ ጸሎት ራሳቸውን ጠቅሞ ለሀገራቸው ለኢየሩሳሌም እንደጠቀመ ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ለክርስቲያኖች ተከታዮቻቸው ሁሉ እንደጠቀመ ሁሉ እኛም የነ ዳንኤልን ፈለግ ተከትለን የነ አዛርያ የነ ሚሳኤልን የእነዚህን ወንድሞቻችን ሰማዕታት እስራኤል እነዚህንን ተከትለን እነሱን መስለን ልንሄድ ይገባናል። ከእሳት እንዳዳናቸው እኛንም እንደዚሁ ሊያድነን ስለሚችል በህብረት ተባብረን ልንጸልይ ይገባል። የእነሱ ጸሎት ራሳቸውን ጠቅሞ ለሀገራቸው ለኢየሩሳሌም እንደጠቀመ ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ለክርስቲያኖች ተከታዮቻቸው ሁሉ እንደጠቀመ ሁሉ እኛም የነ ዳንኤልን ፈለግ ተከትለን የነ አዛርያ የነ ሚሳኤልን የእነዚህን ወንድሞቻችን ሰማዕታት እስራኤል እነዚህንን ተከትለን እነሱን መስለን ልንሄድ ይገባናል። እንደነሱ ደፍረንም ልንናገር ይገባናል። ያንተን ሰይጣን ያንተን ዳጎን አናመልክም ልንለው ይገባናል። የኛን እርኩስ የእሱን ሰይጣን ማምለክ የለባችሁም። ወታደር የሆንክ እስካሁን የበላኸው ይበቃሃል።
እስካሁን የተቆረጥከው ጮማ ይበቃሃል። ከእንግዲህ ወዲያ ሰብተሃል፣ ወፍረሃል። ጦር ሜዳ ብትሄድም አይሆንልህም። አጎንብሰህ ስትሄድ ፋኖ እያሳደደ ነው የሚደበድብህ። አቅም የለህም። የበላ የጠጣ ያ በእግሩ የሚሮጥ ነው ጀግና አራውጦ የሚገልህ። አፈር ብላ እህል እየበላህ ደግሞ እህል ታቃጥላለህ። አንተ የሰባህ የወፈርክ ጋንድያ ህዝብ በራብ አንተ ትቀጣለህ። እግዚአብሔር ፊቱን ቢመልስ እኮ በአንድ ቀን ዝናብ ምሪቱን ያለመልማታል። አልሰማህም እንዴ? በኤልያስ ጊዜ የተደረገውን አታውቅም እንዴ? በአንድ ቀን ዝናቡ ዘንቦ የ3 ዓመት ተመንፈቅ ዘሩ በቅሎ ወዲያው ሽቶ ወዲያው አፍርቶ እህል በልተው እንዳደሩ ታሪክ አታውቅም እንዴ? ለእግዚአብሔር ምን ይሳነዋል? ሁሉን እኮ ማድረግ የሚቻለው አምላክ ነው ያለህ ኢትዮጵያዊ ሁሉ። ለረሃቡ አትንበርከክ። ለረሃቡ አትንበርከክለት። የተክለ ሃይማኖት ልጆች አይደላችሁም እንዴ? ሕፃኑ ተክለ ሃይማኖት በጣቱ ቢባርከው እኮ የእናቱን ዱቄት የማያልቅ በረከት ነው አድርጎ የሰጠ። የነ ኤልሳ በረከት የነ ኤልያስ በረከት እኮ ዛሬም በኢትዮጵያ አለ እኮ። እግዚአብሔር እኮ እጁ አልታጠፈችም። ሁልጊዜ እጁ ለድሆች እንደተዘረጋች ነው። አምላከ ኢትዮጵያ ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ሲባል እኮ ዝም ብሎ አይምሰልህ። እጅ መዘርጋት እኮ ስጦታ ለመቀበል ነው። ከእግዚአብሔር ኃይልን ማግኘት ነው። ሃይማኖትን መቀበል ነው። ሀብትን ማግኘት ነው። ድል መንሳትን ማግኘት ነው። ሰላምና ፍቅርን ማግኘት ነው። የተወደደ ሕዝብ ሆኖ በሀገሩ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ልጆቹን እያስተማረ በሰላም በጤና መኖር ነው። ወደ እግዚአብሔር እጅ መዘርጋት ምን መስሎህ ነው? ወደ አባትህ እጅ ስትዘረጋ ለልደት፣ ለጥምቀት፣ ለአዲስ ዘመን መለወጫ ወላጆች ስጦታ እንደምትሰጡ እግዚአብሔርም እንዲሁ ይሰጠናል ሁልጊዜ። ወደ ሃይማኖት በሙሉ እንመለስ። በመጨረሻ አባቶቻችን ገዳማውያን ከምን ጊዜም በላይ እናንተውን ያላችሁና በትጋቱ ናችሁ ኢትዮጵያን ታደጉ። ተያይዛችሁ በሙሉ ወደ እግዚአብሔር እጆቻችሁን አንሱ። በአድባራት በገጠርም ያላችሁ ካህናት ሁላችሁም ምዕመናንን ይዛችሁ ወደ እግዚአብሔር አልቅሱ። ልጆቻችሁን ሕፃናትን ከፊታችሁ አቁሙበት በእግዚአብሔር ፊት። የነነዌን ሰዎች ጥበብ ተመልከቱ። ሕፃናቱን ጡት Ayyee abbaan amantii kun akka amma agartan kanatti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed irratti qeequmsa guddaa akka gaggeesse daawwanneerra wajjin kun kata immoo Qullubbii Gabreelii ayyaana irratti kaasa kana fakkaatu haasa'e jechuudha. Kanaaf kan ammoo yoo dubbannu gamtu ko gorree osoo hin taane mootum inni garuu wanni takka wanni dhugaan abbaan amantii kun dubbate rakkoon akka jiru dubbateera. Atau ammoo dhugaa kanaayyuu dubbatuun hagama fedhillee yaadee garuu hagana baanii dubbatuun abbaan amantii tokko sirrii ta'uus danda'a, rakkoo jiru ibsatu hin danda'a. Haa ta'u ammoo waan sanyii namaa yookaan gosa namaatii walitti qabanii saba guutuu arrabsuun dogongoraa. Ammoo wangeela lallabuuf jedhanii ammoo
waa'ee siyaasaa lallabuun dogongora jennee fudhanna. Sagantaan keenya kaarraa kaa isin biraan gaa ture kanuma. Warri gara toora keenyaatti haara dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii taasiniin jenna. Sagantaan keenya kaarraaf qabanne kanuma. Turtii gaarii qabaadha. Subscribe to my channel.